Prije 2 mjeseca sam snimio video o gospodinu Milanu Tegeltiji i gospođi Amini Bešo. I vidim da je taj moj video počeo da se gleda tek kada su njih dvoje objavili da su se vjenčali. Ali onaj video, čini mi se da većina mojih pratilaca koji su pogledali taj video, prvo mislim da nisu ga svi odgledali do kraja, a drugo, izgleda da nisu shvatili da je to šaljivi video. I ja moram i ovo da kažem, ako onaj moj video ili ovaj smeta gospodinu Tegeltiji ili gospođi Bešo, neka mi se jave, mogu oni pronaći moj broj. Ja ću da ga obrišem, jer jednostavno ne želim da učestvujem u ovome što rade drugi portali, mediji i pojedinci. Prije par dana sam naišao na jednom portalu. Tu opisuju ko je, gdje radi, čime se bavi otac od gospođe Amine. Nije mi jasno kako sebi neko daje za pravo tako nešto da piše. Kakve veze otac ima sa ovim? Ali portali sebi daju za pravo, a ljudi nasjednu na to i to ide dalje. Jutros vidim kako je portal Crna hronika na Facebooku objavio kako je neki gospodin Dragan Mioković stao u odbranu Amine Bešo zbog udaje za Milana Tegeltiju. Na svom X nalogu, citiram, kako samo u rukavicama, ljigavo i hinjski, ovi kojima su usta puna građanštine razapinju suprugu Milana Tegeltije, samo zato što se usudila za njega udati. Fujčina patriote. Završen citat. Najveći problem kod ove balkanske zaostalosti jeste što neko daje sebi za pravo da komentariše nečiji život, osuđuje ili šta god. Ali moram dodati da sam ovdje vidio i da se gospođa Amina Bešo negdje oglasila i da je ona objavila hejteri nam ne mogu pokvariti sreću. Bravo za Aminu i ja ne znam šta da dodam na ovo. Ljudi sebi daju za pravo određivati ko će za koga da se uda, ko će koju muziku da sluša, ko će šta da voli, ko će koga da voli. Meni to nikad neće biti jasno, ali znam da to i jeste glavni problem ove balkanske zaostalosti. Živjela ljubav i čestitam mladencima još jednom.